gamba no kwa nabwo ni atandikira okusiga ebishushani well narebo ina art pieces nuje mnonga okusiga ebishushani ukakutandika ryari think basa kumanya obuna kutandikire konka njiro mu ishomero nabishoma because yes ukabishoma mu ishomero yego alright tena mwana rugaka witu no Bushenyi uri mu Bushenyi Mondo district ndako ya Mondo district yana basa kushoza ishandi kirungi mnonga Mondo district neshoboreza chumwe so kora bewa rabiro mu ishomero I believe there were many other things that you could have studied wench wahendire ogira kusiga ebishushani actually kunabire ninza ku apply Angela University nkashitama computer and nkanjenderire ku apply Angela architecture so kunashitamira computer nabanza nabaramwe ebintu bibiri architecture is 4 years the other is 3 years tuition the same and now I looked at chances zo kugira ngo noraka kufuna echo kukola ahubwo kugira ngo ati nekintu echo kubasa kwepushingira without any efforts while architecture nekintu echo kutekwa kufuna push no itengo umuntu kukwataho yes okay ico cyacu mayisa ngo maybe na one of background yo kugamuka okaza kwetegereza ukabare ibintu binjaho ubundi ukashanga nje basobuta ubutaruga muje so wahendera ozorinje down on fine arts yeah sure okay inspiration no gie yo kusiga ebishushani kunagira university ebintu binabe nintekateka ngo ninza gukora tubyo nashanjira mu art okay so byanshemeza mbwen ekinashanjira yo kikanshemeza obana kwatera kaha nimba nashobya ninga mubuza muno sigaje tikinesho so hat kunagireyo ebinashanjireyo bakabana bihite binabe nintekateka ahabo kugira ngo nkaba nshomire kunuya kandi tukaba tine exposure ya man kunuya so kunagire Uganda nashangayo kandi ebintu ebyabe bibonire munonga so nachikundiraho then from there namanyangu inshemerire kuba ni pushing so hard kugira ngo I can achieve so many other things. Okay. Ndwatira kugira ngo fumero nyanko genda kundugombe twe echambo cyara kutambere kubanzo to something like that ngo kutira kutigamba nabanyenzira kumanya obuwabire uri muto ningashi uri umulevel zahansi hineke bwabire ko umuntu akamanga ngo basa kuja kurugamo musije bishani abo kubankancha kureba abana koko hitwa kurirezanya kitunda uri abana bakwatenje yagisigino ni ateka ubugambo welcome ochenebenje ni were bayakunura did you get to do something like that ningiwe echikwaje umushomero ndabwe kijere nkakora mnonge bintu ebyo actually omu karum kanje hinkuturo witu owito mukomuka henyine yes kuba enju ni nkuru mnonga so harimo ubushano bwanje bwa P5 babazana ba Chelsea batire line up bona barya so konkana abo kugira ngo tukata kubasa kureba art nkomurimo even up to this time abantu nubareba nka art gutara umurimo konka ko kubokitire mwamani ruguguru yo murimo gw'amanu nonga okay yes all right do you want to see gebishani konka you have some of the finished work in an arebere handa cyo nibyo kudutera aho tubantu gireba ibyo no siga do you have something specific cyo rukusiga ninga no siga chiwabona do you have a theme ninga shecho kwejo tinyowe ikintu chonje ndedire arabinkura mbajyangu ituto yabaso bastire necha bigambo ke iwe no siga hati nyowe I dedicated my art ku document kuhandika ninga shi kuteka omu bintu bikorebwa yes okoleka cultures African cultures especially ankole then nane ezetori okay yeah. So umubyanga bitebe byankore bane bitwetorwire ugize umuko ebishane byawe no yoreka mu cultures ezo yobuhangwa byabo abantu n'emitorere yabo yes okay. Is it something that you enjoy? Haro muntu kushanga no kure kintu konka utakuchinyumiro yayo kashanga buryo muri mo kubagamba konka ushanga waruganka ha icabona ugendo uza kuzana kapira no kukorera. Are you doing something that you love ninga mbakachukujema?
hati art kurunta kujikora because art nekintu ekikwetaaga patience nyingi munonga patience nyingi munonga wotari patient tokubasa kuguma mu art okusiga ebishushani okwo yes tokubasa kukigumamu ahabwokuba nekintu ekitakulaka kuhereza sente konka nooba oine kukimanyisa ngu art egi eshemeye kukuhereza sente so wakimanyisa then nogumizamu oronda sente ezo kandi nizirugamu ego ejo part yes now that's some of the work some of the pieces zitwatwagambire that's really beautiful work yagambire ate ibintu byanzishi ibintu byankebisi atecho kandi cyabe kechihizi shijamwe yeah, I think this is nice ejo work yo kureba ejo nesijirwe waje ni Gilbert ego yes ejo work yo kureba esijirwe Gilbert kandi umukurebe kamwe yabasa kuba na showcasing a talent ye omukurabera akigambo cyo kusiga ebishushani okusiga ebishushani oku omwishomero umuntu nasa kutekateka akonkakana kantu kanguhi mweshati chugumire umuntu nasa kujya makabishoma konka ito in fact kangambire iki ito tushoma abafayina ati bakabaciringa munonga hate nibwe yagumere mwakantu konka bakari akagira ati bazokubibargayo bakaba kwa nebigezo kureba nibakopana ubunaji nakareba cha mugenzi we tell me at this level ninga shi a level ya campus omukushoma ati nebegumere passe ninga it is a walkover ati nekintu kigumire munonga okay ati wabuza abantu abandi batakora ati konka bakushoma n'abantu abakora ati nobaza kugira ngo wa ati takuresting really we don't rest okay ahubwo kuba itwitwe tukaba tuhumurka for example a campus immediately bakuhereza coursework first week abandi bakaba bategereza second third week kutandika kushoma first week ito tukatandikiraho coursework okora mpaka muheru mpaka okozere exhibition okaruhuka yes so mbwenu tokangira mu kintu cyangwe okay yeah nekintu kikwetaga time full time you have to be working full time okay let's talk about the equipment binkureba nokozesa hati ni ndebe jininkeranje hati gwegwa bankumbazi gwenkito abashukuri meta betu nanka is equipment ezo kozenga shiri bikoresa binkurebo yine bikwate bi Nashoborora echo kubaza cyabyona no bitungota ekindi ni kirako kubitunga ne bisera ninga n'ikindi cyo kwasa kugenda hariya ukayikana utumuka tandika ukakora equipment enyingi ntuziha nyowe personally enyingi ni shopping Kampala ninga nzitumisa Kenya yes omulimba rat hine hinkubasa kwiha equipment nkeji aka kantako akundu kureba ogomwiko gu omulimba ro mutina gwi omwiko tineho gwiho gwe paints zitu tineho kuziha abamwe kuba kubireba byabashobera bakozeseze bisika byinjo ino nena nagambe yeah okay so then nyowe mainly inkozesa colors ezibakweta oil yes atezi nizitaburwa mizi konka ziriya nizitaburwa specific oil so hati nazezo ntuntu zitumisa Kampala ninga kunkuba nyine akasente kanje nzitumisa hero isn't that too expensive no wachara ngoro kugira ngo echo kuteka muno kirugamu kanushangu bya ashati cyo kuza kwiha Kenya ni tubaza kwenda utembenyo nyakaza Dubai no nikirugira mu kimwe ahabo kuba ko kubayine mu akasente hati kuri yacuba chipa kandi bakuhereza quality improved yes etar quality yiti ya erkoba in standard inche kuri yana bakuhereza kili improved and it becomes cheaper per unit okay yeah so okay kashekerizo bakwa kwasagwa n'watu egitaho twakushemerera program Sisiimuka Oriya TV West my name is Bobs kandi nataayisa Gilbert nasiga ebishushani ine cyakorona nyiwe cyanje hatiya no kukwata nambwe natiye wambuze cyayo nasiga tinka cyugambera I do not really understand what this is
ubata umunaba ubamwe natenekibo banikitinkamanya ko kategereza ukacyamuheru naje kugamera uje kureba caruga yuce nyine ecayo nasiga naenda ngo akoretero ka Bushenyi gaci sample obwire bwo kumara Orikusiiga nibwingana ci ntirugira wake ko nokora haro standard time below which you cannot paint ngambera bwire bwo kutwara wabano usigisha hati obwire bwo kutwara yes nchinchirgira akinkuba ninkola konka nabwe hariho standard time hati ezeranje zinana kugambireza oil normally ni imperezo muntu weeks ugumize muno siga hazi yes normally ni imperezo muntu weeks 3 kwakira wakayeye for example kuchikuba kiriye kishani cyawe hati kuchikuba kitari kishani cyawe ni nyetwara ahabo kuba tina kuba kintumere wotara pressure kishani nkeki ni nyetwara nimbasa kuchumaraho na nemyeze ebiri ntakachereze of course nini nkora na nebindi ushanga ninkora ebishana nka binna bitano murundi gumwe nduguma nimbahana sabo kujango nizichererwa kuoma yes haruna no kugira oti okana kambwenu tichikwanukwa abo kugira ngo karazezo nizetaga ngo nguzome zeyomere abo kuba ko kuchikaka kuchanika then no ijofuna quality embyom amheru because niziteka mwimshatuka is cracking yes so no ine kuba patient. Let's talk briefly about the process at so fight wa chiraha nindeba ejokubanzo in the body hatu atandika ngambera process yorukurabamo okuza kusiga igishani finally okashanga uine a complete thing. Yes, echo kubanza no kurebeka ngo oine byo kukozesa. Okay. Hati ko kuba oine byo kukozesa o planning. What again you don't plan. So mwachiri nko kuombeka no cyangwa kubanza wabo oine materials shuke materials zende ukunda akore. Namazo. So hato chifune byo kukozesa. Nyowe ni nyokorre bintu byanje byona. Korga akola frame HT ejeje ry'enyuma ya yes egicegamiro kuza ahakutekaho ogwomwenda kwikaha kugusiga then no kusiga ekishani ahabo kugira ngo omweno ogambera no hereza assignment omuntu kugira ngo akore nka frame kandi akorere nka munana so you have to be specific echokwenda nyowe nka investingamu and nakozesa nananka nafuna equipment eyinsheme kuba ninkozesa so I am self sustainable in that area yes okay well atwagambe kigambo cha ku investingamu nabagombe ngenda kubuza akasenta aka wawanze gunukarugamu clients zabono batungota clients banje mainly they are nimbafuna kurugoma bandu bantu for example iwe nakora waka wajisima ahabo kujangu najitekaho omutuma gwanje gwona wajisima wagambira ho ndijo nawe yije nawe namukora clients banje nimbafuna kuruga internet. Okay, you use the internet a lot. Yes. Or in nka platforms. Yeah, platforms Twitter mainly, Facebook ine sente nyingi munonga. Ati ya ura iwote no chakuza Facebook kaza kugambuka okagamboliya muka spreading a lot of negativity uro mwana this one is earning from Facebook guys. Facebook ine sente nyingi munonga abantu abinji bakunda Instagram konkanya wetinka jifunire mu kihango but mainly Twitter na Facebook na WhatsApp no kateka status oriya kayorayo bakoreza business. Okay. Then ekindi the clients banje nimbiha exhibitions omwereko. Okay. Omwereko ni teka yo mwereko abantu bija omureke byo gukora yego. Okay. Aho no guza finished works. Okay. Finished works. Omunanka
omubitu atwareba ebinahereze harimu ka document ka exhibition akiyimidigireho kukora hati ako ka document karimu works na prices zazo na nebigambo ebiku explaininga work ejo. Yes. Okay. Nibaketa catalog. Yes. Hati kunkubanye n'akantu ako nkacekingamu nkahereza abantu bakashomamu bakiza kukashomamu bareba waka umwe yakunda waka agitwara. So nukwe nkufuna ntiyo ba client banje. Abantu bitaha muri Uganda numanyi twatita abanya Uganda n'abanyafrika mutwara samwe ebidebe kanusha n'eby'ekijungu munonga hati nka wakeji nareba no focusing na munonga habyubuhangwa. Do people really appreciate this? Do you feel you're being appreciated ngeshi cyo gukora abantu ntibacakira ko buzima ninga no woreba uriyo no sindika ekitakugenda ati ejejo nentekateka yitu nkitwe ahabo kuba yes nukwe kiri konka nabo kubona nyabanya Uganda nimba manyerwe zo kubakiza nekintu kimwe mu byanje meserize kuruga Kampala kwija kunuya. Okay. Ahabo kuba nkenda ngo abantu bitu bambarra na naba Western Uganda bashemeye kumanya oburungi bwa art. Okay. Ahabo kuba akatara karyaha tuko Kampala. Kampala batandikire kupikinga mu kace. That's why nakugira ngo clients banje bingi nimbiha online abo kuba online yo nehikabura hamwe nehikabura oriya nakuhereza order yeye ajati nkorreki okicheza okiteka nanka ryato rikitwara okohereza sente. Yes. Omuchi bayine waka ojibe omwere koti hati nyine yaka agira ati kankushashoraka okitwara. Okay. So nanakuza cha equipment wangira ngo ezo kutekamu nizone zirugamu. So ekikumanyisa abo kutunga clients baba batari bingi munonga but the few you get no asa kuhereza ka sente kajya kakusya namazima. Ekikumanyisa akona hora noja no gitembese lyato akona hora kandi ro kankwata mwako okora waka ukagitembese lyato ekagira huyaza. Does that mean sometimes you earn in dollars or undi no charging otambwe? Yeah, definitely. Abo kuba of course no hat no baba tine shillings zitu. So sometimes you have no boyde ku jameserezubwa kukola yo account endije tari ya shillings. So over in the account erukurwaningira in another currency, maybe dollars or euros. Bahe umuntu yagaruka umusinyaona aze kusidigeshani. I mean you must have that account. Kugira ngo uchukuyane. No, it's not a must. Konka kokwika aha level yo kufuna ba clients sabo nikibanchi byangusia. Ateka kubuza kibuzo. At PC yarachize iyo arachize kugira ngo eti nakitera akasenta karuje muka katiza kandi ngambera ejoneha. And how much did it go for? I think I got the work very expensive mnonga, but recently I think last week nkarga kwigura omwere kwa Innovation Village ahamba. Yes, yeah. Na hatu kuchiriyo no running. Yes. So omwe harum piece yebumuri azana pieces ishatu konka ko kuzigita zikola piece emwe. Erium portraits? Erium folder no, erium folder ya nanka. Exhibition. Yeah, exhibition. If you could check it out, Evan is there. Harum pieces ishatu zebumuri ko kuzigita zibemwe. Niyeji? Yes, that's one of the three. And that piece went for 2.2. What? Yes. Milioni 2. Ada nitanyise mushara kwanje nizingaye. Hata icho nechishane chindi. One of the three. Yes. Wow. Obukade bubiri n'emitwaro 20. Yeah. Guys, this is the deal.
kandi mpura naenda kujunwa But byo nyamakuru ngabiteka harubaju wano Nashoborora esente ezo tiziri nyingi munonga as such ahabo kuba noshanga omuntu normally market rate kudependingiraho omuntu nakihaha omanya ngo wakitera akitwara kuriya akitayimuzinga muteni wakiguza. Yes. So ati weje waguza for example miliyoni ibinyundo ni tero wari umuntu anza kugitwara agiye mu obukikuru ni no You're right. Wow. Aha. So that reminds me. Ejo waka yo gukora no umuntu nasa kugireba n'ubu ko bagiguzire. Ugisiga hakabonero ko kujumakinga kumanya ngo ejo waka I can trust it. Aho kwankira kureba harebisha ngo cyane kikasigwa nanka wa myaka ki. Is there some kind of identity that you give to your work kugira ngo umuntu yagireba no werebere buraya no werebere bufaransa ebe nemanywa hati echecho nikikorwa mu miringo ebiri umuringo gwo kubanza no gwo kurebeka ngo waka yawe yonkayo neyesha tukupa oshemerire kuba original. Okay. Enkora yawe shemeye kuba neyesha yonkayo. Okay. Hatike kubeta kwesha kandi batandika kugerageranisa nanka no koranka nanka kabyenda kushanke bya nanka konka ko kuba noyesha waka yawe no wakubota gihandikire ku izina yawe ryawe ukagireka hariya umuntu arkwija yagireba ati nareba ngweje waka neyogo. Okay. Now our time is really fast spent. Ndebe shaza jina studio konka tinka change cyo no drawing udacika nkisha tunoja ko wachendire hona wano lizo kwirukanzemo asa then ndikulizo kubuza wagamba ngodi internet abantu bakutunga bata internet aho mbaza bateka mu Gilbert umunyabushenyi bateka hati na nabagambire izina ryanje shoto. Yes. So nkakwata kazina shoto nayongeraho ikigambo art. So cyaba shoto art. So shoto art nho kubasa kumfunira whether on Google watypinga mu izina ryanje ryona no basa kureba waka yanje nshayakira Google bantu mwe then social media handles no basa kufuna nanka no basa kufuna social media handles watypinga mshoto art no basa kufuna waka yanje yona he. Okay. Yeah. All right. Shoto art no twini ninga Gilbert n'umunyabushenyi nasige bishani ndango akwerekereho art bakujipapisa cyo kureba tutampapisa kugira ngo naci konka ainecha gumena asiga waza ko winjaza kuchitumbanyisa ko nyona think change bya art nyona art umwe kandi batecha nyabanza yakitekano yaza hari kuza kubanza yakiringuriza ukureba iki yasa kuba nasiga ebigambo byo turukwendera eminyeto wenda kujabaraje tukore tukunda that's number 1 ahabo kuba ko kukore echo kukunda nekikusikiriza kugira ngo kiteke mu amani. Okay. Kuba bakikugemere ningo kikoperara nanka to kubasa kukikora nkawe so iwe nobo ine kukora echo kukunda ukakikora mu muringo gwawe. Okay. Yes. All right. Okore echo kukunda kandi abantu abazire bo no bahabaraje hata bazire na mnonga baba kucha kujema abana ibyo gukora nyowe nkaba ninkora math kurunji munonga nyunka nyuna nkata kugicenga na itu munonga kandi nkora nawe nicenga ati ngikoka durumu nkaba ninkora math kurunji munonga konka omuziro wanje taranje meserize kugira ngo ukore kikoreki akanje aturonde cyo gukora rondaho kushomera nyowe omurimo gwanje no gukushashora sente so mbwenu nakikora hatine kinku mubanja no warukumbanja so mbwenu abazire bareke ngo bahagira abana babo umuciba bakunda. All right. Akile stu akatungaje kuja mutumare embozeji but you could join us Facebook na Twitter wawe nichwana ndako kumubuza we can take the conversation on that side ndamweta shoto art kana tera bishani nasige bishani rwumbishani biye wabireba basa kumushanga Google zahuru typing shoto art uja kwa rebere some of his work kandi wanotera chi nosiga chi kitugambire tukwendera trio instruments musical instruments so na kola sketch yengoma but the rest and adungus kandi watch herezo bwire buke munonga
nikibanchiriga mu PC erikugura sente nyingi munonga aitwagambira mushara yakoze sente nyingi munonga wewe nawe kutwegitaho bisibisi naje kubana atwegitaho bwanyuma hwaho program ni Sisiimuka kashekerizoba aha TV West. Good morning.